menjadi umat. Om Swastiastu. Rajang semang ada alat sinarang sami. Rajang semang Bu. Aye, ringi-ringi saya makin. Ibu jagi ngicelin papelajahan bahasa Bali indek kasusastraan Bali. Sani makin durus uratian pemaparan saking ibu nge. Sani makin jadi jagi kekawitan ibu indek tegas kasusastraan. Kasusastraan mawet saking kruna lingga sastra sani mategas ajah-ajahan utawi kaweruhan lan boleh pengatar su sani mategas luwih utawi becik lan boleh konfiks kalan sani nyihnayang kawentenan. Dados nyane kasusastraan inggih punika kawentenan ajah-ajahan sane luwih utawi becik. Yening jangkepin indek tegas kasusastraan Bali inggih punika kawentenan ajah-ajahan sane luwih utawi becik sane medal saking budi utawi herdaya imanuse sane nganggen bahasa Bali lan kasurat antuk aksara Bali miwah huruf Latin. Sampun kerasa mi alit-alit? Sampun Bu. Inggih yeni sampun jagi lanturang ibu indek kasusastraan Bali Purwa. Kasusastraan Bali Purwa inggih punika karya sastra sane sampun wenten do ilu tur pidaging nyane akeh indek tutur-tutur sane kalintang linuwe. Jadi kasusastraan Bali Purwa adalah karya sastra yang sudah ada sejak lama dan isi atau maknanya itu sudah terdapat makna-makna yang bagus. Ring kasusastraan Bali Purwa wenten sane mewangun gancaran lan wenten sane mewangun tembang utawi puisi. Sane mangkin indek gancaran. Gancaran inggih punika karya sastra utawi kekawian sane nenten kaiket antuk ugar-ugar. Jadi gancaran adalah karya sastra yang tidak terikat oleh ugar-ugar atau aturan-aturan. Sane marupa gancaran wenten satwa-satwa, sane kaping kalih wenten wiracarita, sane kaping 3 wenten itihasa utawi parwa, lan sane kaping 4 wenten prelambang utawi paribasa. Sampun kerasa alit? Sampun Bu. Inggih yening sampun jagi lanturang ibu indek tembang utawi puisi. Tembang utawi puisi inggih punika karya sastra utawi kekawian sane kaiket antuk ugar-ugar. Jadi tembang atau puisi adalah karya sastra yang terikat oleh aturan-aturan dalam proses pembuatannya. Ring Bali, tembang atau puisi kekepah malih dados petang soroh sane ketah ke baos sekar. Wenten sane uning pahanyane? Wenten Bu. Nggih, ininten sane kapertama wenten sekar arit. Sane kaping kalih wenten sekar alit. Sane kaping 3 wenten sekar madya lan sane kaping 4 wenten sekar agung. Sane kapertama wenten sekar arit. Sane kaping kalih wenten sekar alit. Sane kaping 3 wenten sekar madya. Lan sane kaping 4 wenten sekar agung. Sampun kerasa alit-alit? Sampun. Nggih, yeni sampun. Jagi lanturang ibu indek kasusastraan Bali anyar.
Kasusastraan Bali anyar inggih punika kasusastraan Bali sane nganutin panglimbak pamargen kasusastraan Indonesia baru. Jadi, kasusastraan Bali anyar adalah kasusastraan yang mengikuti perjalanan perkembangan kasusastraan Indonesia baru. Nah, ring kasusastraan Bali anyar puniki kekawiten dok warse siu 130 siki. Sane medal novel sane mamurde nemu karma sane kekawi oleh I Wayan Gobiah. Kasusastraan Bali anyar kekawiten dok warse siu 130 siki sane medal novel sane mamurde nemu karma sane kekawi oleh I Wayan Gobiah. Selanjutnya indek pahan kasusastraan Bali anyar. Ring kasusastraan Bali anyar wenten sane mawangun puisi Bali anyar, sane kaping kalih wenten cerpen Bali anyar, sane kaping 3 wenten drama Bali anyar, lan sane kaping 4 wenten novel. Inggih adik-adik, wantas kadi asa punika papelajahan kasusastraan Bali manut ring periodisasinya nih. Wenten sane jagi takena? Sampun sami kerasap? Sampun. Inggih, yen sampun. Lo iriki dumun papelajahan basa Bali indek kasusastraan Bali manut ring periodisasinya nih. Puputang ibu antuk ngaturang parame santi. Maturang parame santi. Om santi 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 om.